Lost in Migration, Working Together in Protecting Children from Disappearing hija konferenza minn Missing Children Europe u l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien tas-Soċjetà li pajjiżna qed jospita għal dawn il-jumejn. Konferenza li qed tindirizza l-eluf ta' tfal li fl-Ewropa jispiċċaw nieqsa minħabba raġunijiet varji, partikolarment it-tfal immigranti. Kien innotat kif l-2015 biss minn tal-inqas 10,000 tifel u tifla sfaw neqsin u persentaġġ żgħir biss instabu. Delphine Morales, Segretarju Ġenerali ta' Missing Children Europe, qalet li dawn huma biss każi rapportati lill-Laqda u allura setet tittieħed azzjoni. So if we don't report children when missing, we don't have an opportunity to find them, we don't have an opportunity to provide the protection, the follow-up and the aftercare. And so we need to make sure that when children go missing, irrespectively of their status, irrespectively of their migration background, they are treated equally as rights holders that have a right to be protected, and we need to make sure that we act upon that. Spjegat kif għalkemm il-konferenza tiffoka fuq tfal mitlufa fl-immigrazzjoni, Missing Children Europe beħsieba tindirizza wkoll raġunijiet oħra għal xi tfal jispiċċaw nieqsa, fosthom bullying, abbuż jew li jkunu maħtufa. Staqsejni għax tip ta' soluzzjonijiet se toffri l-Laqda li hija tirrappreżenta. So when a child goes missing, it is most often a symptom of an underlying protection problem. And those protection problems include lack of reception, lack of information to children on their rights and on the procedures available to protect them, lack of swift appointment of a guardian, lack of efficient procedures to be reunified with their family. And those issues need to be addressed if we want to prevent children from going missing and ending up in situations of exploitation. Il-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, saħqet li l-mexxejja Ewropej u globali ma jistgħux jinjoraw il-kriżi tal-migrazzjoni li qed tħalli eluf ta' tfal bla saqaf fuq rashom u bla tama. Qalet li dan kollu huwa riflessjoni tan-nuqqas ta' solidarjetà lejn il-kunflitt li jaffaċċjaw l-immigranti. Madankollu saħqet li frott din il-konferenza għandu jkun li l-koll ninaqdu bħala vuċi waħda biex il-ħarsien ta' dawn it-tfal ikun priorità fl-aġenda globali.